stars are quite rare, I realize. And then I wonder which color you would like. Do Košic by som potreboval hodiť do Halmy kafe 10. konkrétne júna 10. o 6. večer Halmy Košice. A vy kam idete? Ja? No tá... idem ťa odviezť do Halmy kafe. Košiciach? Košiciach. Povedz ty, mne jedno, 10. 10. 10. 10. hej? 10. 18.00 budeme v Halmy. Nerobí mi to problém. Keď vám to nerobí problém, tak budem len rád. 10. do Halmy. Prídeme, ne? Prídeme, no. Dojdeme tam. Správam tam. Rozprávaš? A ty čo si? Rozprávač. Dalo by sa takto nazvať. Hej, nezastavia takedy. Nezastavujú. Taká ľudze, ne? Taký Švéd. Taká doba teraz.